Robert F. Kennedy Jr. objavio je da izaziva Joe Bidena za nominaciju Demokratske stranke za predsjedničkog kandidata. On kaže da korporacije imaju prevelik uticaj na vladu i da su posljedice toga devastirajuće. Da otruju našu decu i naše ljude hemikalijama i farmaceutskim drogama, da opljačkaju naše resurse, da oslabe i smanje našu srednju klasu i da nas drže u konstantnom stanju rata. Kennedy je poznat kao sin američkog javnog tužitelja Roberta F. Kennedya, ali i kao neko ko dugo vremena iskazuje skepsu prema vakcinama i promoviše teorije koje su naučno diskreditovane. Pozivao je na zatvaranje američko-meksičke granice i navodio da su lijekovi na recept odgovorni za masovne pucnjave u Sjedinjenim državama. U junu, organizacija Real Clear Politics, koja se bavi anketama, je navela da oko 14% demokrata podržava Kennedyja, u poređenju sa 64% koliko ih podržava Bidena. Analitičari kažu da iako njegova kampanja na samom početku pokazuje znakove da ima podršku, nejasno je kakve on političke mjere predlaže sa kojima bi se birači mogli povezati. Želimo da imamo bezbedne vakcine, želimo da ozbiljno razmislimo o odlasku u Ukrajinu, čemu se on protivi. Želimo da ozbiljno razmislimo o oružju i onome što uzrokuje nasilje oružjem koje imamo. Problem je u tome što nije jasno gde nas vode njegove mere. Kao advokat koji se bavi životnom sredinom, Kennedy bi mogao privući glasače Demokratske stranke koji se zanimaju za ekologiju ili one koji na demokratskim predizborima planiraju glasati iz protesta prema Bidenovim politikama. Ipak, politički naučnik Hans Noel kaže da Kennedy neće moći pobijediti Bidena u borbi za nominaciju demokrata. Nije verovatno da će to promeniti ishod, ali naravno moglo bi da iskomplikuje trku i postane tema razgovora. I birači bi mogli da izraze frustraciju Bidenom. Ipak, neki misle da bi Bidenov tim trebao pripaziti na Kennedyjevu kampanju, imajući u vidu njegove rezultate u ispitivanjima javnog mnijenja. Mnogi ljudi se pitaju, ok, znate, Biden će imati više od 80 godina do održavanja izbora naredne godine. Ko su nam druge opcije? I Bidenova i Kennedyjeva kampanja odbili su zahtjeve Glasa Amerike za komentar.